Gasa, iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biyak. Apay ka di, Joanne. Feby, talaga po no amin nga atap ko. Nag-text kanyak ti babae. Talaga nga da relasyon da ka ni Jonard. Anya? Wen, katiso ti parikot ko ita. Gapot agdadagsan. Ha? Wen, Feby, iso ang mariribukan na. Diya ko na mo teramita. Anya nga tanong kasaritan ti babae ni Jonard? Inaramit ko na ita. Yung talaga nga ipapilit na ti kayat na. Ay-ayatan na ka na ni Jonard. Sige. Dahito ti last option ta. Kasarita ta ni Jonard. Ibaga ta, ti maipapan iti sikog mo. Jonard, pangasim. Di mo kumamot ang likodan ti anak. Saan ko aputot day ta, Joan? Anya? Kasano ang masigurado asyak ti ama day ta sikog mo? Awanan ko iti ba? Kasano nga ibagam day ta? Kat nabayag ta nagdandan na dito'y dagos ko. Kati sumat. Saan ka di asipod si mangpet ka dito'y anagapoy di abroad? Dito'y dagos ko tinagyanam. Gapot ang awan mas nop apagawidam. Kasano? No adagayam ti limod ngayaw awid mo tunggal rumwarak. Anya? Ibagbagaklaan ti kapanunutak, Joan. Awanan kay tibain. Diyak laing pagarup akas tagayam kababakan karugit ti panagpampanunot mo. Sige, Jonard. Pumano kan. Kat ingkan danunan ti may sa anobyam nga agnagan iti marites. Kat ingka akwan ti talong anak na. Agpakaama ka kadakwada. Taday tamat ti kayat mo. Sige, talikodam ti nagtaod amis mo iti darakan lasag mo. Kat agpakaama ka iti di mo kapkapin ano. Mangipabay, day tanga anak mo, Ilma. Ay nalakay, husto kumaan. Di mo nungtan ni Joan. Makapadakas day takan kwa na tagdadagsan. Ay da, jak malapdaan terorot ko kay kwa na. Jak lagpampanunot, ang mga nunakabil kaon. Adalitan, nagpidutan ti anak ta. Awanan ti maaramidan tayo. Ay... Di na nagayatan tinapasamak lakay. Ti kunam kiday, sumayaw day tang anak mo. Apay nga min na nakikabalay iti lalakay, kat di na pa'y laang mo nagkasar. Di ka agsaw iti kasta kunak tumad. Nagayat laang day tao. Iso asaan kumamot akasta ti pa nagsasaom kan kwa na. Nagayat ni... Nairanran na laang ang nagayat iti saan ang mapagtalkan. Iso pa nga asim kuma. Tulungan takit di ani Joan. Tarabayan ta tapno mapadakkel na anaimbag ti anak na. Amangan no adda mom apagtrabahuan, friend. Anya? Agtrabaho ka kunam? Kat manula ang abulan ti anak mo? Masapol nga agtrabaho ak, friend. Gapot na awan mo tinamnama amang tulong kanyak. Ha? Alan a friend, irekomenda nak iji pagtrabahwam. Kasapulak na unay ti trabaho. Pasensya kan ha? Ngamawan mo ti bakante iji ayan ko. Anya? Ngam sana bale. Agkitak iti mabalin apang isarkakan ka. Nangro natakastama ti sitwasyon mo.
Nagtias ka. Katrumbang nga agtangtanggad ka pa'y kuma. Wen nga rod, friend. Ngam no agyanak lang ang ije balay. Awan mo ti igatang ko iti masapsapol mi iti anak ko. Ha? Wen, friend. Awan ti sabali apang namnamaak. Diyak matan makontak ti ama ti anak ko. Iso adya kun namnamaan ti sustento na kin ni baby. Ala, umaikan baby. Agdidikan. Sigurado ang mabisin kan. Wan. Pagdedeam. Sigurado ang mabisinday ta. Kan makaturturog. Pakawanan ako mga anak ko. No iba't bati ka kin ni Lolang. Masapol ngamin nga agtrabaho ah. Tapno adiigat ang tayo ti masapsapol tayo. Ala. Huston. Di ka nagsangit, tanay. Dua kayo nagsangsangit. Mala huston. Ang mga numakita nakatiamam, akasta tilangam. At nakarkaron tumanan amarurod. Kaano nga ta mapakawanak ni tatang nanang? Di mon panunutan da ita anak ko. Di nakamatlagguraan iti agnanayon. Kitaan man. Ni baby ti kitaan na adagos tunggal sumangpot nga agapu di talon. Uray guraan nak ni tatang. Basta saan kumapat ini baby. Day tala ang tikid dawag nana. Narabyan ka unay adyoan. Nag-overtime ak ngamin, friend. Isupay ti overtime payment. Di ka unay agbambanog. Laglagi ba di ka pa'y nagtanggad? Ay, masapol nga agagatag. Among ka di. Mariknak itang tirigat na ti adda pamilyana. Nang runa tawan ti katulungak amang biyag iti anak ko. Ay, no apay mo't ngamin akas dyan ni Jonard anya. Di na lang pinampanunot ti anak yo. Ay, jakon kaya't apanunutan na dyan tao. Pilpilitak alipatan. Correct. Lipata mong day alalaki. Kat ag-move on kan. Agtrabaho ka kiti para kada kayo iti anak mo. Pangasin, Juan. Paggang kumamot ti awis ko mapantamangan iti ruwar. Paminsan laang mat ang nag-awisak. Mario. Uwan ko naman ka di. Italaang mat. Kan may isa. Mapantalaang mangan. Alawanan, tapno awan mo't may bagbagam. Yes. Agyawan ako na, Joanna. Maragsakan ako na. Gaputa pinatgam di awis ko. Sika talaga. Gati sumat, Juan. Talaga naragsaka. Gaputa makadwakin ton rabii. Di nakapimpintas abalasang anabayagan ng inararapaap ko at adit. Alawanan. Gamne, putden tan ti saritaan ta. Nalpasan ti lunch break ni. Uwan, Joan. Gatsukunan kantuin ton malam, ha? Okay? Kanayo na marabyan niya anak mo. Abangan mo no, damanan siya sumurusurutan na lalakay. Awan lakay. Kadayon lang amin nga ag-overtime da jay. Tay supay lakano, ti mainayon iti sweldo na. Imposible mo overtime na kanayaw. Agtalag ka kumamot iti anak ta. Di na maaramid day ta, gaputa ada ti pampanunutan na nga anak na. Anya ti amok nga. Saan ka kumamot akas ta iti anak ta alakay? Nagkamali iti na minsan. Patsak adi na maaramid day ta iti maikadwagon daway. Ay, kadasaya at ano kasta? Tulungan ta kit iti anak ta amang padakkel iti apo ko ta. Ulitak ti imbagak. Nagbigdot ti anak ta. Kat uray kasta unay ti pungtot taken kwa na. Kasta unay ti panangraom na kadataan naganak na. Isu ahusto kumadaytan apa nagpungtot mo ken kwa na.
Si kamot gayam da ita. Kat anya ko mano siya. Pimindas ka. No awan tinaskan nga ibagam, agtal na kalatan, Jonard. Kaslasaan ka anagana ka. Bueno, ada sa bali amang papapintas ka na. Insulto na ka di, ha, Jonard? Ay, saan, Joan? Ibagbagak lang matipod no. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Wano, amangan mat na imandar basit ay tapanunot mo. Kat adda basit mayawat mo para kin ni Faith aputot mo. Rupat kwarta ka mat gaya man niya. Sa anak arupat kwarta. Sika ati rupat kwarta. Gaputak kwarta ti amok no apay anak relasyon ka iti dayjay amarites. Kati sumat. Anya nga ita, nagsina kayo matlaang. Anya ngay, naumakan ang nagpakaama itidi mo kapin ano? Joan. Awan amom, Jonard. Lugi ka itan. Pinanawan na kadayjay amarites. Kat ita, di na kan am-am mo ti putot mo amismo. Dayta ti maganab mo. Joan, pangasim. Mabalin ka di. Ipakitam ko mamat ti putot ko. Kaya't ko ang makita. Awan ti putot mo, Jonard. Agsubli ka kit di ti day di amarites. Sige, ditakan. Bye. Nasaya at magtamong tinsungsungbat mo iti dayjay a Jonard. Saan asyak ti luklukwan na? Kalpasan ti amin? Kaya't nakit di nga ipakitakkan ko na ni Faith. Ay, sigurado analausan ti panagbabawi na dayjay. Pagkunamot, Phoebe. Wala, nalaos ti panagbabawi na dayjay. Gaputadakkelan ni Faith. Kan ad-adda api mintas ka ita. Ha? Kat isumat, nag-transform ka na. You became stronger and prettier. Iso asaan ang nakaskas daw, no apay nga gusto manen kan ka ni Mario. Gusto mat asasawam dit na, friend. Katwan mat, gusto kan ka ni Mario. Uray po utam, agaram to dayjay kan ka. Wan, nasa unang arod kanyak nga agayat kanu kan ka. Ngam na kunakkan ko na, ano agayat kan ka, naskan nga ipatagnamot ti anak mo. Ay na, mamati ka iti day di alalaki. Malabong mamahalin ako nun. Gaputa may saak a single mom. Awan ti pilpilin ni Ayat, Joan. Unaan kakit di itan abagaan. No agdaton kan ka ni Mario, tingi-tingam mo't anaimbag tiriknam. Jak amo no agayatak paywan no saanan. Kasla mabuti nga kon, friend. Joan, adda ti love for the second time around ako nada. Awan ti dakas na, nulukat ang mananday tapusom itinagan ni Ayat. Ay abam, tinakasikugking ka, Juan. Takasaritak, itinalapat. Wan tatang. Talaga, di ka nagpanpanunot. Among nga danak mo, nagpasikog ka kindi manain. Pakawan anak tatang. Sana bale, tatakdaran nak ni Mario. Ay rumbag lang. Nuapay nga na di ka nagpanpanunot, ha? Sana bale tatang, takdaran nak ni Mario. Doa kami amang padakkel iti anak ni. Ay rumbag lang. Di mo ibagada kami mananti at damang padakkel iti anak mo. Di ka magnamnama ka na kami iti inam. Gaputa lumaklakay kung bumakbakit kamay. Wan tatang. Intong bigat mo lang. Ay abam na di alalaki, ha?
Kaya't kau ang makasarita iti nasayat. Mabisina kun Mario. Nakaluto ka ka din. Agsida kay ti noodles. Isulang tadda. Anya? Kati sumay. Ano usam tadda? Noodles ang anayon ti sidsidaan ta. Ang mga noawan ti masuso ti anak na. Kan awan ti nutrition na dayta. Di kag pili-pili, Joan. Awan ti maigatang iti masida. Kaputan na gastos amin iti hospital ti kwarta kainted ni Nanang. No apay ngamin adi mo inkarigatan anaganak iti normal ah. Anya? Isumay. No saan ka kumaana siis? Nalabit nga da kwarta kita. Malas ka maggayam iti biyag ko. Anya? Ala, bumangon ka titan. Taing ka manganan. Di mo ibaga ang masapol nga igaon ka pa'y langit ikanam. Terasam! Ne, apay nga akas tamot ang tilangam, Joan. Nagkutong kamot una yan. Ay, uray di mo ibaga. Amuklatan asaan nga aramidan ni Mario ti pagrebangan na kan ka. Friend, kalaat ang nagbaliw ni Mario. No idikat na kaan-anos, kasunganin na itan. Dandan isa anak pa yun amangan. Kaputawan mo tinakasagana maluto. Kan kanayon arumuan. Ay, no kastamot lang. Pumanaw kan dito'y dagusyo. Kat agsublikan ije balayo. Ngam sigurado akas naunay tipungtot ni tatang ko. Sana bale akaungot na kati amam, Joan. Gaputa agmaw-maw tumot lang dayta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti agtutuok ka, idisidong dayjay amaryo. Kasta ka gayam, Mario. Kunak nun nasaya at katao, ngam saan matgayam. Anya? Kat isumat! Agtal na ka man, Phoebe. Abay, di mo kaya't adang ganti ibaga? Ta sino mo nga hindi makaano si ti day diyang babae? Kas taon na ti kinarigat ti panagbiag da. Sino ti pinarigat da? Siya? Aho! Saan na mabalin di kasta? Anya? Kay sumay. Talagang kaawanan ka iti modo si kaalalaki. Nagturod ka ang nagipuli, ngam di mo matkabaalan ti pagrabangam kas may nga ama. Ngam da iti ti tandaan ng Mario. Kas tao na iton ti panagbabawim, enton madanon ti aldaw. Ay, nasaya at matadaman ng Disimbre ka matrabaho, anak ko. Wanyarad nanang, pasensya kayo kuman. Taagaw awir kayo matan kadagiti anak ko. Awan anyaman na. Bakit akmatlangan? Jakon makatrabaho. Dait nangarod nanang, rumbang ko mga agina na kayo. Ngam saan, gaputa dagiti duwang anak ko taw awiran nyo. Awan anyaman na, kunakmanen. Tinapatag ita, kat agtrabaho ka. Tapno ada ti panghalaam iti pangbiag mo kadag iti anak mo. Wananang, talaga amang gadak. Gaputa kayat ko nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag dagiti anak ko. Apay nagpakita ka kanyak, Mario? Phoebe, pangasim. Tulungan ako ma. Taapay. Anya ti maitulong ko kan ka. Tulungan na ka di. Kahit ko makasarita ni Joan. Pangasim, Mario. Di mo riribukon ti panagbiag ti gayam ko. Naragsakan ti panagbiag na. Iso adi mo gamdan ti agpakita kan kwa na. Huh? Kat isumat. Kan maysa. Ekspektaram ka di pa'y akayat na kaamakita ni Joan. Tinalik ko dam ida nga agina. Ita, kundi dawat ka, ititulong kanya. Awan mon. Dep pa umon lang ti babawi ita. Gaputa na pukaw mo ti kapapatgan a tao iti panagbiag mo. Huh? Kat isuman.
Agpada kayo iti ama ti inauna nga anak na. Agbababawi ita, gaputa nakitanan anasayaatan ti panagbiag ni Joan. Baby. Ti maibagakla ang Mario, urnosam ti panagbiag mo. Uray di nakan kayat ni Joan, sulnitam ti nagkurangam iti putot mo, babaan iti panang suportam kenkwana. Gaputa adulat tatiwagas no talaga adisidido ka. Saan arason adida kakayat amakita kan makasarita? Agyaman ako, unay. Gaputa makita ka na saya at panagdakkel dagiti anak ko. Nga uray dida na ka din na dagiti amada. Word, anak ko. Patsak anasaya at danto a tao, basta di mo liwayan ti mangyalika ka kadakwada. No apay mat nga minakastoy tinagbanagak, nanang. Malasak itinagan ni ayat. Di ka agsaw iti kasta, anak ko. Saan ka amalas? Biktima ka laeng iti ubaw a panagayat. Agyaman ako, unay, nanang. Gaputad da kayo akanayon iti sibay mi. Kastamot kini tatang. Gaputa ininot ang napakawanak. Awan nga min tinaganak, akabailan da aguraan ti anak da, gapulaang iti may sa abidot. Adamaan siguro nga manmanaw, anak ko. Dakkel unay a pagyamanak, nanang. Gaput na uray kaskasano. Nalasatak day ta nagdalanak. Naragsakak unay. Gaput na adda kayo ang mga aywan kadagiti anak ko. Kat makatrabaho ak anaimbag. Awan ti pagdanagam kadagiti anak mo, kunak tumet. Wan nga rod, nanang. Kat ikarik. Agtrabaho ak para kadatayo asa nga pamilya. Kanyak kayat asayangan ti gundaway ang naipaay kanyak. Itata na ipayanak itinasaya at apanggadan. Wan, anak ko. Sikat ti ama kan inadagi ti anak mo. Isung agbalhin ka anatibker. Kan maysa, di mo liwayan ti kumamang itinamarswa. Dayta ti kang runaan. Anyaman dagiti nalidam ang naglabasan, saan nga iso titubang tapno pasayaatan ti masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa, itibiyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel, agyaman kami, itingkay panang tarapay. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa, itibiyag. Nanang, mabalin ka diti dumawat iti kwartayo. Paggatang ko kuma iti project ko iti pagadalan mi. Naa, no agsasao ka, kasla nalakalaang tagdawat iti kwarta, ha? Taan niya kumanga iti pangusaram. Kasapulak ngamin ti pastel kan color, nanang. Day talagayam. Ay na, apay, di mo ayaam mo ti agrimedyo. Pespesem di nagyanan tiglo ta ison ti aramatem. Dumket matladay ta. Kasta ti pampamayan mi, idida kami tagis eskwela. Anya? Kat isumat, wano saan, agdawat ka pa iti kasinsin mo. Sige, nanang. Day tangarod ti aramidak. Saan amasapol adawatem amin, adalem ti agremedyo, ta saan nga iti amin nga oras, kat addaak apang namnamaan nyo. Sige, nanang. Alangarod, mapanakon iji pagadalan. Iya, ang mga nalipatan man ang pinaalan ni Mam tayong usaran tayo ita. Awan nga, Rod.
Agdaw-dawatakin ni nanang ko iti paggatang ko kuma. Ngam ko na namat nga aramatak kanon ti innapoy. Isun ti paglok. Kan bumulodak kano iti kolor. Apay nga kasta ni nanang mo, Mia. Kompleto to sardamanong kan manang mo. Ngimsi ka, awan apulos. Agbulbulot kalata na kanayon. Ay, jak amo kininanang ko, Leo. Siguro, di nakay kayat. Iso adi nakigatangan iti usar ko. Hala, kastoy langan taramitan ta. At dito ti basita plastik ko. Kargaak iti glue. Kin itid kun king katoy sigod a kolor pastel ko. Kaputa, nagpagata kininanang ko di kalman tapno at damot ati usaram. Ay, thank you, Leo. Naimbag tada ka classmate ko. Naimbag tainik kanak iti usarak. Tapno sa anak kun abumulod iti daduma. Nasingpet ka ngamin, Mia. Iso nga imba kininanang ko ti kasasaad mo. Kat kinunanang ibingayan ka iti isnak ko. Kan pabuludan ka iti usar ko. Thank you, Leo. Kasla sana may parbang teraramida ma. Ne, tanya manan ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Kaasimat ni Mia. Apay anak kay istrikto kalaunay kan ko na. Disdisiplina akla ang di anak mo, Alan. Ngam nalabas ang teraramidam. Tunggal at dadawatan na di mo itad. Gaputadyak kayat amaruam ang maitad amin akayat na. Ngam apay nga rod dagay kakapsat na. Kanayon mo idang igatangan iti kawasda. Gaputa high school dan. Kan may sa, inaudi ni Mia. Ado dagiti bado ni manang na amabalin na asublatan. Oh, apay akondisyon na ay kadita. Di ka glablabas, Terry. Amangan no pagbabawyam to dayta. Amom, Leo. Kaya't kulaunay nga ag-high school tayon. Anya? Apay man? Tapno pumanawak ko man ijay balay mi. Kat sa dinong kumangay ti pagnadam. Ijay balay ko man ni Antik. Tapno makapanawak ijay balay. Kat di na kun ungungtan ni Nanang. Di na kun imimutan. Mawatak terik na, Mia. No apay mo't ngamin akas jay ni nanang mo. Kanayon nakngarod nga ungtan. Nga uray basit na ang akam malit. Uray at dada uncle ko. Ungungtan naklata. Ay? Ala, di ka nagsangit, Mia. Sa nabali, tadak a best friend mo. Pangaasim ko, Malayo. Tauray lalaki ka. Di na ko maliplipatan na gayam mo. Di na ko maibain. Nguray kastuyak laang. Kanya ko matiga po na nga ibain ka. Kasi timbarakin ka. Sikat ti best friend ko. Iso asaan to mapasamak dahi nga ibagbagam, Mia. Ay na, kamaudyanan na. Nakatulpusin iti sekundarya ti may isang anak ta. Ket ni Mia, nakalpas maten iti elementarya. Wan nga rod lakay. Ay na, magagara naklaunay amang padal kin ni Rose iti kolegyo. Wen bakit? Patsek ang mailipas ni Rose ti alain na akurso. Gaputa nagagatmot nga agadal. Wan basta kanayon asuportaran ta. Kan itid ta dagiti masapsapol na. Ay wan gayam, kita akman daytoy cake nga inorder ko. Uwan Kita numaya ti disenyo na. Ay, wow! Nagmayata. Sinuratan dayti, congratulations, Rose. Ken, I love you, anak. Ne. Apay ngay amay may salaang akik. Do ko Tapno adamot cake ni Mia. Ay na, elementarya lang tinlupas ni Mia. Naimbag pa'y numailupas na ti sekundarya. Kasanungay, numakiasawa adagos.
Unay mo't dayta na pa nagsasaom. Kaslasaan mong anak ni Mia. Ay nakita ang mga min Adon ti gagayim na itang elementarya pa ilaang. Di ad-addan ton inton ag high school. Dayta ti pakakitaan anasingpet ti anak mo. Ay, bagkatem ki din day takik. Kat ipan mon ije lamisan. Di mon ikalintagan day ta anak mo. Anya? Makita ngawan ti patag ko kininanang ko. Aging ga itaas sekundarya tayon. Saan pa'y ang nagbaliw ti panang trato na kanya? Dahita ko matagbal nakarit yung kami ya. Uray niya ti mapaspasama. Uray niya ti bagbaga ni mamang mo. Ikagumaam tagturpo si ti kuleyo. Juan Leo, talagang ikarigatak ti makaadal. Nasakit lang am intirik na. Gapo iti da iti apan ang trato na kanya. Sige lang, Mia. Iruwar mo ti sakit tinagam mo. Tapno mabang arang na tarignam. Agyaman na, Cleo. Gaputada ka kanayon amang papapig sa iti pakinagam ko. Hindi kan tupulos malipatan. Kit ikarkararang ko, asapay lang ko matagbaligi ta adwa. Agtinulong ta, Mia. Nasayat ka gayam. Iso nga isakit ka. Ibagaman kit di kininanang mo at ang danan nak nga aglaba, ken aglinis ije balayo. Isupay ko maamausar ko dito'y pagadalan. Ay, katwa na. Awan ti parikot iti dayta. Ngam, sigurado ka kadi akabailam? Wen, kabailak, nairuwamak itirigat. Iso ama siguradok akabailak dayta. Mia, anak. Alaam dayto'y akwarta. Tapno adamot ti allowance mo iya pagadalan nyo. Agyaman nagtatang, ngam nagadumatan. Awan matigatangak adad duma. Ala amon. Idulin mo. Iti kastakat sana makita ni nanang mo. Igatang mo iti kayat mong aramatan iti pagadalan nyo. Agyaman unay tatang. Kuma, kastoy mat ni nanang kanyang. Saan apuro ungat, ken anyala ditan ti palpalkam na kanya. Diyak man ngamin amo kininanang nyo. Ano sa kun tatang? Ayun gayam. Tangay Sabado inton bigat. Mapanak iji balay dalayo. Mapan ko tulungan ni nanang nang aglaba. Kat ikan naktukano iti kwartak. Ay katun Ang ipakadam pa nga umuna kininanang mo. Adya tinangag ko. Kaslag pakpakada ka. Dahito'y anak mo Agpakpakada amapan kano iji balay tigayim na. Tamapan tumulong aglinis kan aglaba inton Sabado. Ay katun tapno makaamukan iti allowance mo iti eskwelaan. Katnoan niya ti kunada. Oray makipagyan kapayon kadakwada. Unay kamot tenteri. Kaslamot ten papapanawon ti anak mo iti dayta nga ibagbagam. Ay na saan alan, ibagbagak laang. Alangarudan miya. Isagana mon dagiti arwatem. Ngam kita di ka agsadot-sadot ijay. Di ka mangibabain. Wen, nanang. Naimbag man. Tapi nalubusan na katinam nga umay makilabal iti balay, Mia. Ninanang ko pa'y tikunam. Kayat na kasla papapanawin naktupay ijay balay. Ha? Apay? Anya ka titimbaganakin ka? Katno ko na nga oray makipagnaed akong dito'y balayo. Anya? Imbagana dayta? Wan layo. Iso na sakit tirik na. Talaga di na kay kayat tiinak. Ala, bayam. Tay bakit kininanang ko nga oray pag naiden nakadituyan. Total, awan kapsat ko.
Uray saanan, Leo. Di mo ibagbagakin ni auntie. Kababain. Kasta imbaga ni nanang mo. Saan abali? Nairwama kun ititrato ni nanang ko. Saan abali tada ni tatang ko. Iso na lang, tatalaga adyak malapdan ti bakik ngagsangit. Numalaglagip ko ti pampamayan ni nanang kanya. Mas tamad nga ang sitwasyon ni Mia gayem ti anak ta. Lita ba kahit? Ay na, wan nga rod lakay. Maasyanak launay kan kwa na. Iso abinilin ko ni Leo at tulungan na ni Mia. Naimbag man ta nadagkad dati tunggal maysa. Kahit babae pa ni Mia. Agkaadalan da si put elementaryada. Iso nga aging ga ita high school da. Isumot lagayam Ni, apa yung agisam kamatan lakay? Una, kasano nga tanong iso ti maasawa ti anak na ba kahit? Anya? Ay, sika talaga. Saan nga imposible ta ba kahit? Kat no day taman ti mapasamak, awan ti dakas na lakay. Nasingpot nga ubing ni Mia. Iso apatsak, nga agbalinto anasaya at nga ina. Ngamay na, sika talaga. Ubing da pa'y laang, ngam kastakit din ti bagbagam. Agadal da pa'y anga umuna. Kahit winmit ngamin ba kahit? Diyak imbaga nga itaan. Ay na, tulungan taki din ni Mia. Tapno mailipas na ti panagadal na. Kaasi mo day tango ubing. Terry, bakit? Balasang ni Mia ang anak ta. Isong ikam kumamot itigatang na ti usaran na. Anya? Ulitak ti imbagak. Balasang ni Mia. Iso adi mo kumamot alaan amin nga ititid ni Marilita a kwartana. Tapno adamat igatang na iti usaran na. Anya ko mga itigatangan na. Kat maititid mo't amin akanin na. Kas kadaan niya ladita. Siyak pa'y kit din alalaki ti mga ibagakan ka. Balasangan ni Mia. Iso anas kan nga ikamot ko maitigatang na iti uray pulbuna. Lip gloss. Kan sanitary napkin launay. Ay naalan, nalalaing kakit din ngam iti siya. Saanan ang masapul da ita? Sursurwam lang agbalin nga arjod ti anak ta. Saan bakit? Talaga akasapulan na dagita. Oho, adula amin da ita. Kaano mabiyaglat taman, nga uray awan dagita. Kas kumakanya, idi siyak ti balasang. Apay, nagar-aramatak aya iti kakasta. Diyak man amukan ka, Terry. Diyak amuno apay akasta ka. Makapauma ka. Anya ti kunam? Makapauma ak? Wen! Kat di ka nagsaupay. Tamangan no diyak makaanos kat panawan ka. Anya? Mare, enton bigat gaya man ti graduation dagiti ubingan niya. Agkikita tayo ito pagadalan na Ay, wunan niya. Wan mare, iso nga ibagam kini pare Alan, amapan tayo darayan ti panagturpos dagiti ubing tayo. Ay na, sapay adda nakitulagak apakitang danak inton bigat. Uray nila kay. Anya? Kat asinon to nga iti mangimarcha kini Mia. Ay kat uray da kayon amare. Total, kasladakdakkel met ti gastusyon, ngam da kami anang paadal kan kuana. Anya? Wan, mare. Sayang ngamin ti may sangal daw, no jak makitang dan. No da kami nga awan makukwarta na, napatag kada kami ti may sangal daw. Alang rod mare, da kamin to ti makaammo kini Mia. Unay mo to ni Mari Terry, kaslaawan laang para kan kuha na ti panagturpos ni Mia. Talaga ki di adi na pagpapadaan ti pamamatag na kadagiti anak na. Ay, anyan. Saan nabali ba kahit? Inawagag ni pare Alan, kit dumaraay. Ay, kat nasaya at mat ano kasta. Wan ba kahit? No ni pare Alan,
Napatagkin kwa na ni Mia. Ay, naimbag nga ron ta saan daan nagpada. Nasingpet ni pare Alan. Iso adi na marami dahi ta. Ay, sa bagay matkit di Sapay ko mata makaamiris mo ni Mari Terry. Kat baliwan na ti saan anasaya at atrato na kini Mia. Agyaman naklaunay kada kayo, Antilita. Gaputan no awan kayo. Amangan no sa anak-anak katurpos iti panagadal ko. Mia, balasang ko. Bigbigak day to adakil nga utang ko animbag anakam kada kayo. Gapo kada kayo, nakaturposak. Gaputadda kayo anang tulong iti amak. Awan anyaman na, balasang ko. Maragsakan kami mat, gaputa nakaturpos ka. Kat gapuday ta iti panagan-anos mo. Ikarigatak dag sapol iti panggadak, Antilita. Tapno makasubadak kada kayo. Ay na, saan kami nga agbirok iti anyaman akasukat ti tulong mikan ka? Inbilang kan kaspudpud no nga anak mi. Iso anapatagkan kada kami, Mia. Agyaman nak unay, Anti. Agyaman nak at alaga. Mia, anak ko. Aging ka dita, kat kaguram ti inam. Saan, tatang? Nga mapay nga rodadi mo kaya ti agawi di balay. Mapanumot ko masarungkaran dagiti kakabsat mo, kan ti inam. Jakpay amuno ka ba ilang asangon ni nanang, tatang? Awan ti sakit tinagam ko kankwana. Ngam jakpay kaya ti makisarita kankwana. Ala, anak ko. Maawatan ka. Agyaman ak unay, tatang. Sana bale, ta saan kayo aliplipatan? Kan ikarik kada kayo. Apaman amalpas ti kontratak iji abroad. Agdiritso akto iji balay. Alawan, anak ko. Adakan kadaitan. Noan niya ti kayat mo. Iso ti masurot. Kani. Agan anad ka kumaijay papanam, anak ko. Wan, tatang. Apay. Asino ka di ti agpatakder iti balay di tabakan ti alote tayo, Alan. Apay, inlakom ka di day tasular. Saan bakit? Apay ko mga ilakok nga. Katay talang ti kakaisunasan ni kwa. Ngam apay nga rod nga dasimangpet nga agbako. Ajak man la na amamuan no asino. Ay, kat asino pa'y kumangay. Awanin ti sa bali no di ti anak ta. Anya, ay na, agar arapaap ka manen lakay. Pangalaan kumangay ni Ros iti kwartana, kat kasladinan tupay kabailan nga isakad dagiti upat ang nagsasaruno nga anak na. Apay, ni Ros kadilaan ti anak ta? Ha? Kayat mo asawan ni Mia? Ay naaasinsadon di anak mo bakit? Iso amang ipatak diri ti balay di tasular tayo. Anya? Apay, di ka kadimas daaw no nangalaki ti kwarta a pinang-renovate tayo dito balay. Dagiti inted ko ken ka nga alahas. Anya? Kunak ano dagiti imbang bangkuta ti inaramat mo, lakay. Saan bakit? Ni Mia tinaggapuan na amin dagita. Katinton sumaruno abulan, agawiden, tapno agfurgod. Kat dito'y balay tayo, ti pagdiretsuan na bakit?
papayagan ng limot ko tarik na kan kami ya. Leo, Mia, diya akong may limot tarik na. Agay hatak kan kasipod iti. Leo, Pangasim ko ma. Tasong bata nakmatan, Mia. amangan no ko na andag iti tattao. Aginundawayak tirik na. Gapo iti dakkel at ulong yung kanya. Ay na, di mo kuman panunutan ti bagat sa bali at tao. Leo, Ibagam ko matipod no riknam. Balik sa mga ay-ayatan nakmat. Mia, ay-ayatan nakadimat. wan Leo. Ay ayatan ka man. Lukas tangarod, santan ngagsayang iti panawan. Agkalaisatan iti kabitan na panawan, Mia. Mia, anak ko. Abay naklaunay kan ka. Nga magyaman akunay. Gaputa di nakagura. Tinapalabas kat napalabas, nana. Kan urayan niya ti mapaspasama, inakalat na. Agyaman akunay, anak ko. Gaputa urayan niya tinararamid ko kan kaidi. Di nakagura. Kan di naklinaksid nga ina. Alabay anyon, nanang. Nalpasan ti amin. Mga barwanan tayon. Huwag anak ko. Ikari, sulnitak amin ang nagkurangakan. Ipaay tayo kumamat ti pagrebangan tayo kadagiti anak tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Isagsagot ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Ni Mami, adda iti minuyungan iti sangot ti basit nga altar. Di nalata maiwaksi ti kinaliday na. Ay, tinasayaat kat asitgak. Mami, naunag manan ti pampanunutang. Si kamat gayam, Vanessa, iha. Apay, adda ka din napatang nga ibagamanak ko. Awan, Mami, amok kan maimatmatangak ngamin ti kinaliday mo. Iso nga inasitgan ka. Vanessa, anak. Mami, adda tayon iti napintas nga estado iti panagbiag. Gaputa nagturpos kamin kini Manong Aldrin. Kat addaan kamin iti nasaya at apanggedan. Puno day ta, Vanessa, iha. Gaputa amin na masapsapul ko. Kat siya ayat nga ipapaayukin ni Manong mo. Kat, apay nga ron akastaan naliday kayo pay laang, Mami. Iha, no may papaan iti panagbiag. Kat aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Ngamjak lang tamas baalan tirik na. Tunggal malagip ko Ni Daddy? Ti awanan puso at tao. Amok, anak ko. At umukno sa dilangit ti gurayo iti amayo. Ngamlaglag ipam kuma. Nga itilaksid ti amin. Kat isupay laang tinagtaudan nyo. Pudno, Mami. Gaputa isulakat nga ron ti amami. Ngam nagpakaama kadigata kami ni Daddy. Vanessa. Saan, Mami? Gaputa nagbalin ama naging bubukod. Tila ang bukod na apag-aragsakan ti pinampanunot na. Vanessa, anak ko. Binaybayan na ka nga agkatang-katang.
Amang isakat iti panagbiag tayo. Arumbang ko mga iso ti mangitakdar. Vanessa, iha. Lading hitak, mami. Ngam talaga akagurgurak day jay ataw. Dinto pulos aglunit ti impalay na asugat iti kaunggak. Kat amok akastamot ti marikrik na ni Manong Aldrin. Pangaasiyo, Vanessa, anak ko. Punasam kuman ti gurang iti amam. Diyak amo, mami. Ngam panawon tulaang ti makasungbat iti dayta. Vanessa. Nay, si kamot gayam, Aldrin Apaw. Nakapasyar ka man. Agmanok, Lolo. Mailiwak ngamin ang ka, Lolo. Isa o pinasyar ka. Total, Sabado mat ida. Iso nga wan sirik ko ito opisina. Ay kitagyaman nakaapaw. Tay may nakbinisita iti laksid ti ano apakakumikumam. Kas na ko nakitain, Lolo. Kailiw ka una yan. Iso nga may kasi narungkaran. Yan may isa, umay ko kumamat ramanan dagitay kakamkamal at dalag, Lolo. Amumlat ta magagpay siya o nga dulat ta ti makamal ko apaw. Wana, Lolo. Amokmat ka tatunggal Sabado, kat agburak kayo itiramayo. Tuy apok talaga. Mabalin mo mutlat ta ti gumatang ka nagitila ko alam mo si Jay syudad. Tado betin ti kwarta mapaw. Hangam haguray ka man. Apay ngagmay-may siya ka nga imay. Di mo mutintugot ti aday kunti inam. Kumusta da mutin ngay. No ni Vanessa, Lolo, at si minara dinarayan na. Kat no ni Mami, nasayat na tamat, Lolo. Ay kit na imbagman no kasta apaw. Ngam no maminsan, Lolo, ada pa nagdanag ko kay ni Mami. Kaputan no awan kami akasarsarita na. Pasaray may kulkulay. Kano daduma kat aglulwalatan. Ay na, apaw. Amok ngaging gaita. Kat di na pala na iliw-liwag ti napasama. Amok na Lolo. Awan ngamin anay ti kasjay nga inaramit ti amami. Malahapaw. Ti kasayatan nga ramitin yaw. Kat andi nga hayin nyo lata ti inayaw. Patya kadumteng tumot lang ti gundaway. Ama iliw-liwag na ti amay. Sapay la kuma, Lolo. Sapay la kuma. Ne, Vanessa ating ko. Ada kape matla dito sa alas. Apa di kape lang naturog at parbangonan. Kalkalpas ko nga man nga inornos dagiti paperwork iti dinarayak a seminar, Manong. Imayak lang nagtimpla iti gatas nga inumak, sakbay amaturog ka. Kasta ka ni? Wanak lagid din no inururay na amakasangpet. Kat no parbangonan. Naturugak ko man ano awan ti inaramid ko. Wan gayam, apay a pinarbangon ka mo tan na nakaawid, Manong. Naimasan mi tinag-istorya ken Lolo. Yan may sa, medyo nawatiwat mo ti biyahe manipod probinsya. Daimbag saan ka nagtuglap bahay ti pa nagmanehok. Ay kat na imbag tanaginiliw kayo a husto kini Lolo. Kat, kumusta mo tan ni Lolo, Manong? Dayjay, nasalon at latamad ni Lolo. Among matindag yan iti away. Presko dagiti makmakan. Yan kastamot tindag lolaw. Iso ang napigsalata ni Lolo. Ken may isa, awan bisyo na. Ay na, kailiw kulakit nga rod ni Lolo. Aw isik nga rod itay nga umay kumamat dito'y balay. Iti uray sumagmamanulangal daw. Ngam ko na namat at di na kano mapanawan nagiti dingwen na. Ala, bayamon, Manong. Tada tayong tulat tati mapan mang sarong karmanan kan kuha na. Huwag natin ko. Awan ga, kumusta ni Mami? Ay, kas iti sigod, Manong. Sumurulat ta, ti kinaladingit na no daduma. Ay, anya lakit din ayan ni Mami. Ang mala,
Ano san talatangan di ngayon ni Mami, ading? At daak manan dito'y hardin iti sango ti basit nga altar. Kumusta mo't nga taitan ni Gerald? Oh, Gerald, kunak man no at the overtime mo ita. Apay ang nagsapa ka mo't asimang pat dito'y balay. Awan, Minerva. Amo mo ten. Kas may sa direktor iti hospital a pagpapaaya. Ado dagiti papeles nga si Kasuan. Ngam sa nabali. Taimpaimak mo ten iti assistant ko. Kat nasaya at ang arot, tapno makainana ka mo't Dr. Gerald. Sa anak nga ginana. Talaga sa anak ka nag-overtime ita. Iti kasta, may pasyar kayo kadagiti ubing. Anya? Wen, mala. In kakit din pilasan dagiti ubing, tain tayo ag-swimming. Kalpasan na, dumagasta ito iti ayan ni tatang. Iti kasta kit, mapantayo agpuros ka dagiti na duma-duma apruta si Jai. Ne, apay, anya ayat ti okasyon, taapay aputat mat ti panagpasyar tayo kadagiti ubing. Kas kalagda mo. Kanayon mo takas Twitter aramidin tayo no nawayalakit diti oras ko. Amumat, akas lamang pinsan ama punas ti banog ko. No kadwa kayo kadagiti ubing. Kasjay kami karagsakit. Ngam apay. Apay, Gerald. Anya ti inaramid mo. Mangantayin, Mami. Manong, nakaidasara kun iti pamigatan tayo. Wow! Nagimas betan ti pamigatan tayo, ading. Ham and egg, cheese and bread, sausage ken sauce, at dabay toyo ken bird's nest soup, plus dessert a prutas. Wala. Tapno na imas ti panangan tayo. Kan ado ti maipaunag ni Mami at araon. Ay naanak ko. Anya pa'y laang aya ti panagkunayo kanya. Kano naglukmag akon. Takanayon mo't nag-iimas dagiti taraon nga ipapaunag ko. Rumbang lang nga nasa lunat kayo, Mami. Iti kasta, ket makita yung tupay dagiti agbaling nga puko yung nodan pamilyami kinaading Vanessa. Pudno ti kinuna ni Manong Aldrin, Mami. Iso akanayon kumaan na sa lunat kayo. Anya lakit din aya dagiti anak ko. Nagdudungo kayo. Hep, hep, hep. May parit agladingit, Mami. At datay ti sangot ti pangalan. Luan ni ragsak na ito'y anak ko. Gaputa iti laksit ti inaramid ti amayo. Kat di na pinaybayan. Mami, saan mo na panunutin dayta? Ala, mangantay kit din. Tadanas kan apagsasaritaan tayo at talo kada Manong Aldrin, apaman amakal. Naimbag man Minerva, balasang kaw. Tanapilit na ka nagiti anak mo nga umay dito'y away nga ayan kaw. Bayat ti kaawanda. Imbagak nga rod kadakwada, akabailak mo ti agmay-may sa iti balay. Ngam di damot umanamong tatang. Ay way, balasang kaw. Patsik adida ka kanunungan. Na masigurado ka saan na maipamaysan ni Aldrin ti mangipay ti seminary jay Sibaw. Kastamot laang kani Vanessa amang training ka nagiti empleyadaw. Iti sangay ti kumpanyada iti Ilocos. Tatang? Apay nga minaya. Minerva balasang kaw. Ta iti lasod ti adun atawain. Kat di mo pala mailiw-liwag ti amin. Dahi tangamin ti jak mabubus a panunutan, tatang. Ta itilaksid ti impaay kong ayat. Dungo kan panang taripato iti pamilya mi. Kat tinalikodan na kami pailaang ni Gerald. Minerva,
Kasla namin pinsan anarsuod ti batog ko anupong. Anang itunda kanya kitilim to. Minerva, balasang ko. Amin na pasamak dito lupaw. Kun adda ti makagapaw. Kun amin mo't asaludsaw. Kun adda na isang rat asumpan. Tatang, Wain balasang ko. Anya ti ambahong. No iti masungan nga aldaw. Kat dumteng tuday ta asumpan. Iti nabayagan ako kupikupam asaludsod. Amang waknait iti nang langab alubong mau. dumteng tupay nga taday tagon daway, tatang. Patib kerem kumalat ta ti pamatim. Ken panagtalek mo iti namarswa. Ta isu amin ti rogay. Ken ungto amin abanag. Dito'y lubaw. Anak ko. Gerald, sika ka di nga paiso. Wen, Minerva, siya nga paiso. Si papa kong baba nga adda iti sangwanam. Kaumay agkid daw iti pamakawan. Pamakawan? Iti lasod tinumano atawan apan ang talikod. Kan panang baybay ang kada kami a pamilyam. Naglakamlaang abaliksan ti sao a pamakawan. Amok. Amok nga awan ti umdas anasaya at asubalit. Tinak na aramid. Ngam si dada anak nga umawat iti anyaman adusa. Ngayon kayat nag. Panusa. Ti Diyos laeng ti adda karpungan na amang dusa. Iti asino man aparswa. Gerald. Minerva. Tilaang pagsakitan unay tinagom ko. Kat dagiti ado asaludsod. No apay nga inakam tinalikudan. Iti lasod ti pamatag nga impaay mi kadagiti anak takan ka. Minerva. Adda dagiti bambanag. Nga uray kayat mo atog nga rin. Iti kasta, ket saan ko maamapasamak. Ngam talaga saan amaliklikan. Anya ti kayat mo asawan, Gerald. Latingitag. Ngam uray inak ibinsa-binsa dagiti paspasamak ita. Nagrigat kayo iti husto. Gapo iti kawan ko. Nang nangruna unay kan ka. Tasika tinang ibaklay ka dagiti banag arumbang kumaasyak. Oray anyaman tiing ka sa usawang ita. Di mo mapunas dagiti saem anang sukat iti barukong mingagina. Isu mabaling ka di, Gerald. Umanaw kan. Saan dakan akasapulan iti biyag mi? Manong Aldrin, kitaam ni Mami. Adda manon iti sango ti basit nga altar iti harden. O nading. Ala, bayan ta pala may sayjay. Patsak ngagkarkararag manen. Uwan manong, kat makitak mat unay ti kinaliday namanen. Kasta ngamin unay ti sa ibag na itahay nalpas da nagtungtong kini daddy. Puno na ti kinulamaring. Yung amom ka ti, abaya ti panagtungtungtung da itay. At dati dakkel ang makagapo.
No apay anarabin ni dati tinang panaw ko dadayo. May salaang ti kahit asawan day tamano. Talagang irresponsable nga ama. Kaslasan lakas tati kay papananti amin nating. Anyat kahit mo asawan, Manong Aldrin. Day tati masabol at akwatan tayo ading. No kasapulan na busbusik amin yung urnong ko. Aramidag. Adalakit titisan arumbang ama kagapo. No apay anaarabid ni dati tikas jay katatayo. Naggapumanan si Kat Gerald. Siguro, naggapu ka manan iti balay ti pamilya man yan. Hoy, oray inkan agsubli kadakwada, nawaya kalat na, saan kan apagtatakunan? Saan akas karina ti agsubli kadakwada, Tina? Kalpasan tinauntay apanawan, ana ilimad, gapo iti kinadangkok mo. Apay, di ko nam kadi, kat adapay lamabalbalinam, ha? Awanan. Wen, amok nga awanan. Gaputaddan kan ka amin na kinabaknang ko. Nga amok nga isulaan ti inalman ang kanya. Naimbag man taamom si Ka Gerald. At ikinabak ng mulaan ti inalman na. Padya kalumtuad tumatlaan ti amin at dakas ng inaramid mo, Tina. Kat day tati kanayon ko nga ikarkararag itinamarsoa. Agtal na ka man dita si Ka Gerald. Amok at dinakbaybayan ti Diyos. Gaputawan pulos nagbasulak. Nga uray itinaminsan. Kat saan ka nang lipot iti asawak. Kaputawan pulos na pasamak iti nagbaitan ta. Iti laksid di na unday apanawan akadak iti sidong mo. Di ko nam kadi, kat kaya't kumati paikutan kan ka. Ha? Kas na kunak itayan. Kwartam laang ti kinalikagumak. Kat itataawanan apulos kinabaknang mo. Gaputan na alak aminan. Nawayakan apumanaw. Amumin ti amin si kababae. Kat masapul nga ikarong ti amin a kinadakas nga inka pinarunay. Anya ti kaya't asawan da ito eh? Kan asino kayo? May saka balang kantis a babay. Apay, ti kunam kat saan mi amatakwatan ti amin? Da kami nakitayan ti gobyerno. Ang nagpatulungan ti pamilya ni Dr. Gerald de Jesus. Kasigon iti panag-imbestigar mi. Natakwatan mi ti panang butbuteng mo kenkwa na apatayim ti pamilya na. No saan ngagtulnog kadagiti imparamid mo? Anya? Wan, kat natiliw matan ti lalaki at inang danam amang butbuteng kini Gerald. Agraman ti abogado anang proseso iti pan naka-transfer dagiti kinabak ng ti asawak kan ka. Oh, Diyos ko. Agiyaman aktay bangag mo dagiti kararag ko. Oh, Minerva. Anak ko. Sabay ko mata mapakawanda kadagiti adoan nagkurkuranga. Awan ti rumbang nga ikarom kada kami, Gerald. Itinamarsoa. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.